family. Let's go for production. September. Apa yang menarik dengan dongeng Sang Kancil ini? Mari kita tanyakan sendiri kepada teraju utamanya. Sang Kancil, apa ceritanya? Terima kasih rakan setugas. Ia bukan sahaja mendapat sambutan luar biasa di pawagam, tetapi telah menerima reaksi positif penonton. Kini berulang, berbagai cerita. Sang Kancil Saya suka kancil sebab dia bijak macam saya. Punya sinematografi dia cantik, dia punya lagu semua catchy semua best. Memang tak rugi tengok. Saya bagi 5 bintang kepada dongeng Sang Kancil. Cerita ni best sangat. Saya bagi 5 bintang. Sangat best. Tengok tau, jangan tak tengok. Sang Kancil! Lagu semua best. Memang sesuai untuk keluarga dan kanak-kanak. You like the song? Yeah, How was the movie? good. Anak-anak memang suka lah. Saya bagi 10/10 lah. Jom menonton dongeng Sang Kancil, filem animasi yang memang luar biasa. Luar biasa. First impression, cerita ni sangat menarik. Ceritanya fast pace, very vibrant, colourful. Sesuai untuk tontonan anak-anak. Kita berharap anak-anak Indonesia juga bisa menikmati film ini tentunya ya. Sang Kancil! Saya rasa anak-anak saya sangat suka. Abang suka bang? Suka. Saya kasih 10 daripada 10 bintang. Anak-anak pun suka, tak bosan. Saya bagi 9/10. Cerita memang best. Kita orang boleh bagi 5 bintang lah. Ceritanya agak menarik dan anak saya terlebih excited. Saya boleh bagi rate 10/10. Cerita ni sangat-sangatlah best. Jom kita tengok ramai-ramai. Everyone in Malaysia should watch it because it's a very great movie and I would give it 5 out of 5 stars. The animation is also really top tier for a Malaysian standard. It's really fun, thrilling and even exciting. Jomlah tengok ramai-ramai dongeng Sang Kancil best. I nicest memory. Yay! Macam mana cerita dia? Best ke tak best? Best! Kita seronok sangat sebab apa? Sebab banyak pengisian dalam filem Sang Kancil ini. Cerita yang sangat bagus untuk kanak-kanak yang memang boleh memberi iktibar pengajaran. And we really enjoyed it because it showed like elements of the Malaysian culture. The animation, it has a lot of style in it, and it looked like they put a lot of effort into it. Korang suka karakter apa dalam dongeng Sang Kancil? Dia suka yang mana? Kancil! Harimau kumbang. Harimau kumbang. Semuanya terhibur tengok cerita dongeng Sang Kancil. Watak yang paling disukai? Kancil. Kancil. Iman? Kancil. Kancil juga. Noh suka karakter apa? Kancil. Sang Kancil. Hui? Sang Kancil. Kancil. Okey, Mama suka tupai. Okey, tupai tu Mama rasa dia adalah penyelamat semuanya. Saya suka harimau kumbang je. Saya paling suka watak Kancil. Semestinya saya paling suka tupai sebab sangat menjadi supporter, sahabat yang baik untuk Sang Kancil dan sentiasa berada bersama Sang Kancil dalam apa sahaja situasi. Awak tim siapa? Kancil ke? Buaya ke? Harimau ke? Kancil. Kancil guys. Korang tim mana? Jom ramai-ramai kita tengok